ni tin iswanen ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tukina chuan boy thak ber chu ti thu kan ngai thla ho don ani lal iswa awanga van kai chu kan du a lal iswa ta na nun ero kan pe lo fo thi nuwa chan tha chan du damlaya du dana tum le si kan tam lutuk program le ni nain achel din ve mai Christian inti kan tamawangin rongbol na omzia shelo rongbol tu inti kan tampha lal iswa hi ham that nan le muingil nan chuan kan du'a ama awanga chan na le tor na ero kan pen thleng pe lo fo thu soi kan thiam em lain nun ero kan thiam le manglo fowa lal iswa hi nun tam kan ne na tura local ani si a nun thu hi asoya kan du tok fo mani po in nek pe lo midang swal na nek truk ching intirau taksi kan om fo mi ti fu lo le diklo na lai huai tak asoin nun kan uluk bik chuang der si lo kaushan denomination hi lal iswarin na adin ani to lo chuan akal swal chan ti na ani a tun din muna chuan kaushan tin hian rin na aya sum kan da lal chang atam fo to lo mo sum hi changkai te ma se lalpa hian kan sum ain ama rin a kan om hi alom zok si a lal iswa kyanga an khen be khan isu irami then thlengin karon sherengang che tingot sela aso thui viau lo mai the min sherengang che ati kha atanamal somna anita zoka mani shat na lam chau lung oi pui hi a om be the tlat donani ngai tua zom ro le lalpa ne ro le